Hai semua, terima kasih tengok sampai sini. Ramai selalu tanya, mana nak labur? Saham mana best? ETF? Bond? Kripto? Soalan tu normal, tapi urutan lagi penting dari instrumen. Dekat Malaysia, kalau asas lemah, emosi goyang, pelaburan pun goyang. Urutan real yang kena buat, sedulu gaji masuk, auto transfer 10% terus ke akaun lain. Jangan simpan lepas guna, simpan sebelum guna. Kalau tunggu hujung bulan, tinggal angka J. Pretik dulu kecemasan Malaysia datang tanpa signal. Kereta rosak, gigi sakit, aircon rosak, family tak sihat, bil mengejut. Sebab tu bina dana 8 bulan kos hidup dalam bad garis miring FD yang mudah akses. Indes kemudian bila simpanan dan safety net dah kukuh, baru labur jangka panjang. Guna duit lebih dan side income. Dan pastikan platform sah berlesen bawah SC. Tak payah trade hari-hari. Fokus bina aset yang jalan sendiri. Time and market timing. Kenapa urutan ni penting? Sebab bila set operatik tak cukup, market turun sikit pun kita panik. Bukan sebab tak pandai, tapi sebab tak selamat dulu. Ingat, market tak janji untung. Disiplin kita boleh janji. Yang menang bukan genius, tapi yang paling lama konsisten buat keputusan betul. Belajar, kawal emosi, ikut plan dan kekal dalam game lama 5, 10, 20 tahun. Kalau bermanfaat, like, share, follow. Terima kasih semua.